Uyu munsi reka tuganire ku bijyanye n'umuziki nyarwanda, ngira ngo nabyo biri mu bintu nkurikiranira hafi, kandi maze igihe kinini cyane ngenda nkurikiranira hafi. Nujya gukora indirimbo z'inyarwanda zabaye amahiti kuva 2020, ndakubwiza ukuri ukoze hit indirimbo 20 kugera uyu munsi wasanga byibura 15 zarakozwe na Element. Impamvu ni iyihe? Impamvu nta yindi nuko Element niwe mu producer wasobanukiwe ko kugira ngo indirimbo igere hanze igomba byibura kuba yakozwe ikaba yakozwe n'abantu bagiye batandukanye. Buriya ku bantu batabizi, Element yari muri studio aracuranga, ariko buriya aba ari kumwe n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye b'abanyamuziki. Buriya ziriya base uzasanga hari abantu bagiye bazikora, ziriya solo uzasanga hari abantu bagiye bazicuranga. Uko rero kutihugiraho agafata ibintu azi, ariko agafata n'abandi bafite ibindi bintu bazi, bagahuza izo mbaraga, biri mu bintu bituma indirimbo isohoka imeze neza. Si ibyo gusa, Element yaragiye afata uwo bita Bobo Pro. Nufata indirimbo zo kuva mu 2020 kugera uyu munsi 2026, uraza gusanga zaramasterizwe na Bobo Pro. Ibaza ariko iyi myaka 6 ukorana n'umuntu indirimbo yose kugira ngo igere hanze, kugira ngo ije hanze, ubanza ukayimuha iyo ndirimbo akayimastaringa. Uyu munsi reka nze kukubwira ku ndirimbo ebyiri, uraza kuvuga ku ndirimbo ebyiri. Element ni umuntu ushaka kugenda akajya nko mu myaka ya za 70, agafata indirimbo yacuranzwe mu myaka ya za 80, mu za 70, za 90, agakuramo akantu akaza akagacuranga uyu munsi muri 2026 cyangwa se na 5, ariko agacuranga mu buryo bugezweho. Abenshi rero nibyo bahita bafata ngo yashishuye, ariko Element ni umuhanga cyane kubera ko nta n'indirimbo ashaka gukora atabanje kugenda ngo abanza contacting n'umuryango wa nyiri indirimbo mu gihe uwo muntu yaba akiriho cyangwa se atakiriho. Hari indirimbo yasohotse, indirimbo ya Element, Kevin Kade ndetse na The Ben, benshi bakunda kwita ngo nisanze nk'undi muntu ntazi. Ni indirimbo ubundi ifite ahantu ikomoka ku ndirimbo ya Oliver Ngoma, ariko Element yarabanje contactinga umuryango wa Oliver Ngoma ndetse arabanza bamenyesha, hanyuma indirimbo arayikora. Uyu munsi umva indirimbo, nimba utarumva indirimbo My Mind ya Chris Easy, uyumve neza, wumva akantu gacuranzemo. Nimba uri umuhanga mu kumva indirimbo, ako kanoza kumva ari akantu gacuranze mu zindi ndirimbo zakoze mu myaka za 80. Rero uguhuza imbaraga, niyo mpamvu ujya kubona umuproducer n'umuhanga ariko aracuranga ibintu ariko kumva biri nk'akavuyo. Bobo Pro rero gukorana na Element ubu bamaze imyaka irenga 7 bakorana. Element agakora indirimbo akabanza akayiheza Bobo Pro, Bobo Pro akayimastaringa, indirimbo ikajya kuri standard. Ariyo mpamvu nakubwiye ngo ukoze indirimbo 20 zabaye hit, wasanga indirimbo byibura 16 ari indirimbo zakozwe na Element.